aka Gingirikani. Avuxeni maxaka ndoto ka hambanahambana mi khensa ku mi joyinile haleni ka Nkanelo Wa Gingirikani. Vito ra mina Mandla Gingirikani wa ka Maxavani. Khensa swinene ku mi joyinile haleni ni ka ni ku eka stores somiwe liqaniwe gome qoqo mi nga titimeli namuntlha hi vulavula bini Mayengani Mr Post. Yeah, it's been long. Hi nga tshama vulavula bini Mayengani kumbe Mr Post. No, maybe I'm not. Yeah, I'm not sure. Can't get some level. Okay, I'm not even Makali. So I'm going to post the picture of the thing of trending on Facebook. Mara hingezi ya kule ala kumtundusha kunongonoko wa Nkanelo Wa Gingirikani utiswa ka n'wina hi vuseketeri bya R Funerals. Please join R Funerals namuntlha u tsarisa vanhu va 10 kumbe 10 u hakela 250 ntsene. A ku ngeteriwi tikhasikete va lahla hi tikhasikete to durha va famba hi timovha to durha ntirho wa vona wu basile. So please join R Funerals namuntlha nkarhi wa ri kona u nga titimeli va kha va ku R Funerals se yi fikile ku ka ku vula DJ Prime. Okay, so Ben Mayengani na Mr Post va sala va lava ku cambuteriwa ne mara ntshame ni mi byela n'wina ni ku Ben Mayengani na Mr Post vo hi wisa va hi phuntisa kahle like she says tlharihe ngopfu ne loko sweswo swi vona ku na xin'wana xin'wana kumbe kuma ku na artista xi nga ku rasaraselana swa nyova leswiya swimbirhi ne leswiya i tidogo ta game kahle halo swa swi tiva ku ri they know what to do. They just release pictures together and then mi rasa. I remember ku ri na live yin'wana ya Mr Post ku nghena kumba n'wana ka FM teka swinene a kha phikizana Mr Post leswo swi kwate ku dlaya why Mr Post ka congratulate Ben Mayengani ya ka tikela the Ben Mayengani na Mr Post no vurile ku ti chomi. I said it so many times, guys, in my videos, and you guys are me too. You know, and I know some of you will still comment and say those things. But I've said it. These guys are in business. They know, Corey. It's set the gear set and teacher. Say from gear 4. If to gear 6 gears, come shot from my automatic. You know. Later to teacher ilwele hansi sethi ama going phela since siyafika December ngarikhala so ileka July ne. Yeah, it's July, guys, so it's only August, September, 2 months kahle. They have 2 months to work on their projects. Loza ku September, October se lembe ri November we are gone. Se tata home ti albums se ku akteriwa phela sweswo se ku akteriwa. That's how afana lava vambirhi Mr Post na Ben Mayengani va humese ti-picture leti va kha va teke va ri swin'we va kha va kombisa ku tsakelana tanihileswi nga swi vula ku i tichomi ivi Ben Mayengani xi ya kaneta ka Facebook. Ben Mayengani, okay, this is what I feel. Ben ku zeke na tsala status lexi a nga xi tsala xa ku very ngwenya na nhlapi nhlapi Mr Post and Ben Mayengani ngwenya. Okay, I'll take it ku Ben i vula ku hey ngwenya and then Mr Post in nhlapi. The reason iku Mr Post akha posta the video tena kha vulavula hi nhlapi ku se dya nhlapi. Yes namhla ku dya nhlapi hi sonta n'wana. So Mr Post na nguveka ku nhlapi hambi nhlapi cila hambi gedle hambi i ximondo kambe tihlapi tin'wana ncile leti mi ti tivaka ya tihlapi ta mi tivaka kumbe ti heki mara Mr Post a nga fanela ku va a ri i fana a va digedle a ni ku na tihlapi leti a ti kuphe gedle ya kule kuma ku yi va ri kapa ne va ku i kapa kumbe i bawuri Mr Post gedle man i di kapa Mr Post se beni xi ri nhlapi na ngwenya swi hanya ndhawu yin'we mara lexin'wana xi hanya hi vutlhari ka Facebook. Na swi tiva ku why xi tsale swilo leswiyani xa swi tiva ku na vanhu lava xevhaku hi mbilu wa vona and van'wani va kwata loko Mr Post na Ben kumbe xi poste kumbe ku na ti-video leti kumbe ti-pictures leti nga ku trending leti kombaka ku ri xona na Mr Post va hanyisana. Ti-fans ta Ben tin'wana ta kwata hi sweswiyani. So Ben was doing what we call damage control ku ri hi nga va hi teke pictures swin'we mara a swi vuli ku ri you know hi vanhu van'we kumbe hanyisana. But we know, some of us will know behind closed doors ku ri
the two guys are friends. You know, they're just in a game. Because Ningamnika shi kombisa leswi nga tshama nimkombisa xo Kaizer Chiefs na Pirates kumbe Kaizer Chiefs na Sundowns. But let me use Chiefs and Pirates, ne? Loko wo cheka ti-chairman ta Chiefs na Pirates, Kaizer Motaung na nkulukumba Evan Khoza. I vanhu lava va kumanaka swinene. Va kumana ngopfu vanhu lava. Ni nga vekela na Patrice Motsepe ka Sundowns. Mara kuma ku defense ta ti-team letimbirhi a ti kumani. So minkarhi tala va tala ku va nga veki statement leswi kumaka ku ri va kumana, mara va kumana, and we all know ku va kumana. Mara the rivalries, it's always there. Kuri in favor Chiefs, Pirates nge hi biwa swi. So hi leswi nga ta humelela, and loko vulavula mhaka ku ri Pirates nge hi bi, Mr. Post endle video namuntlha a vulavula hi ku December se ya fika se ready se la ku tirha se ku la ku tirhiwa se ti la ku vuya Mr. Post xi ku hi nge tluri hi munhu ni ku ya ti ta vuya mos December leyiwani kambe ya beni album yuma rini September ne yuma September or October, I'm not sure, somewhere there yi tala ku rhanga yi huma masiku lama then ku ta huma ya Mr. Post album. And then so these guys are just in business, guys. Ni vurini ku ti chomi mi nga zi mi swi teka swa serious, mi nga dlayani mhaka Mr. Post na Benny va ta mi siya mi ri handle va fana lava mbirhi. They're in business and they know what they're doing. Va tiva market ya vona, va swi tiva ku ri va fanele va endla havokonyana ka social media ku mi kota ku hina hi kota ku vulavula hi vona na ku mavito ya vona ma pfhumba going to their release of their albums in September, October, November, or December, somewhere there. So they just wanna be vo lava ku va amilongweni ya hina na n'wina defense. And va swi tiva, they know ku ri swi swa swi tiva ku timela ndilo hey, because swi swa ku trenda ti-same thing laha handle. A ku trend risimu ra Ben Mayengani sweswo, and a ku trend risimu ra Mr. Post sweswo. Loko cheka ka tinsimu ta Xitsonga leti nga ku trendeni, you know, swilo swa tolo, you know, munhu wa munhu Gingirikani, va J John, you know, you know, ku duma tona letiya ti nga ku dumeni sweswana va Dr. Sophie letiya va nga ti humesa ta ha ri ku dumeni. Va DJ Mfuzave le ku dumeni sweswo va dume last year sweswa ku duma va J John, ku famba va J John na munhu wa munhu sweswa hi leti ku fambaka la. Ku na yin'wana yi nga tlanga hi ni rivele ngoma leya mali ya ba na yona yi nga se yi le ku pfumbapfumbeni wa vona. So va yisala va vambirhi vo la ku timela ndilo lowu nga kona sweswa, tinsimu leta ti nga ku dumeni mi cinaka hi tona va la ku timela ndilo lowu ya ku ri focus on us, we are the center of attraction, or hina hi nga khoma munyukuzi wa xikasa. So mi nga chavi, mi nga hlama loko va posta picture leti ta va ka hina a hi swilo swintshwa va swi endlini, va posta video the previous years va kha va chingelana ka Caltex. You know, va posta ti-picture, you know, va dlaya ku teka ku hlangana ntsena loko ku na funeral va yisala va teka ti-picture. Mara it's good because ha swi tiva ku traditionally, not really traditionally, ntolovelo wo tala ku vanhu vo tala va tala ku hlangana hi minkarhi ya ti-funerals ivi then va teka ti-picture because a va tali ku vonana vo tala. So kuma ku nkarhi luwa va ku na wona ku teka swithombe va swi hangalasa ku hey, you know. So Mr. Poster Ben Mayengani va poste picture letani, only the reason i ku va timela ndzilo wa tinsimu leti nga ku rasaraseni la handle, va lava ku teka attention. I swona Ben Mayengani a xi kha xi posta ti-picture ta xona xi ri lwandle, Mr. Post na hi busy ti-live, you know. ku busy kwala mani ka teka vunyukuzini, but Mr. Post xi nge tluriwi. Mara ta swi vona ku ri van'wana va ri nga phikizanisi va yisala a hi va phikizanisi. Mr. Post ya nga swi vula ku a nge tlurisi already, se swi la ku le ku phikizaniweni. Beli xi ri ngwenya xo ngwenya, or loko ze xi ku xo ngwenya swi la ku wun'wana ta vilela. Mr. Post xi ku there's no fish this week. Namuntlha a yi vonangi video ya nhlampfi, xi ri ku hava fish ku swi hlapahlapani swa swi kurisiwa ka za swi kula ngopfu swa ha ri switsongo. Mr. Post na mhaka ya nhlampfi, Mr. Post i kapa ne i gedle hi ku ya mina, kapa na gedle xi xin'we a hi ximondzo ni. Mr. Post a ximondzo i gedle. Tihlampfi letiya tikulu letiya, you know, kumbe shaka. Mara shark is too much. Hi lava tihlampfi letiya ta ku riwa, hi lava ta le malwandle.
because alwandle ngwenya a yi tali kumeka hi mhaka munyu ne mi ta hi pfuna nga ta ti swa geography or is it botany? No, it's not botany. Geology hi swona ne hayi swo taniya kumbexani i swa agricultural. No, it's not agricultural man. Kumbe swa mbango I don't mi ta byela loko mi ri i yini hi ku ya hi swona ku ri ngwenya ya kumeka alwandle na a tshembi ya kumeka hi mhaka ya munyu because mati lama na munyu so I comfortable yi kumeka madan'wini, you know, ku ya dan'wini leya ri nga kona laha tshama laha domlele ra Hudson tsan'wisa is Nsami Dam sweswiwa i ta ti vona tikapa tikulu so va Mr Post na tingwenya ku hava mara va ri tikona tingwenya le Mbombomela le ndhaku le tikona tingwenya ko ka tshama dya vanhu na timpfuvu tikona mara hey a hi telangi swona a lovula leswi swo ntsena ni nge mi nga rivali ku nongonoko wa hina wu tisiwa ka n'wina hi vuseketeri bya R Funerals. Loko u lava ku joyina R Funerals namuntlha va joyini ka nambara yaleyo ivi u joyinisa vanhu va 10 ivi u hakela 250 ntsena ivi kuma vukorhokeri bya xiyimo xa le henhla loko u tshuka u humele mhangu a ku nge tirhiwi timali va lahla hi tikhasikete to durha va famba hi timovha to durha ntirho wu no basile. Please join R Funerals namuntlha nkarhi wa ha ri kona va kha R Funerals se yi fikile le kere mina ni khani ku Ekesdorp swelekile nyora I'm thirsting to torha xa mina i ngwenya na nhlampfi swi la ni vhakele vesitoposi ya dya nhlampfi ngwenya na chava ngwenya hey ndzi nga ni bvanyangeta le kere mina salut mi nga titimeli.